چالاکیان هنرمندên Rojavayê Kurdistanê di nav penaberên Rojava de berdewam in. Hunermend Zibêr Salih jî ku ji Almanya hatibû Başûrê Kurdistanê xwest bi dengê xwe û bi dengên têlên bisqa xwe êş û azarên penaberan kêm bike. Zaten ev kampa koçberê Rojava li Qoştepe. ما حس كركم كوسرك جبونا بدن لي مخابن انك باران روشا باران انك زوره لي حسكم اگر از ديزماك اشتيخ من جيخو از نام ملتي خو شن سترانا دياري وام بكم يعني ازوار اگر روش حتى وصابجي يعني دنجي موزيكي جو هر ملتي حاضر ببن جبرجو ام موزيكي جياني محزكم حسکرنا جیانê û mûzîkê tevlî zehmetiya rewşa penaberiyê û rewşa serma û baranê lê penaber li bin konekî biçûçik karî bûn digel stran û awazan dilgeş bibin û kêlîkek kêfê ji demê bidizin. قلبي كيف خوشن بهاتنا حردو هنرمندا زبير صالح وهنرمند رونجان حسو. صباح الخير يا خلم و يقعدني شيء نايب برام قلكي كيف خوشن بهاتنا روني جان وزبير صالح ومسباسيا واندكن Awazên êşê, awazên penaberiyê bi hinekê rawestiya û dengê bisqa hunermendê Rojavayê Kurdistanê bi ser ket. Hevî ku dinya sar û baran e lê penaberê Rojavayê Kurdistanê dixwazin demekê bi kêfê li gel hunermend Zibêr Salih re derbas kin. و بهێڤیا گۆ demek nêzik de vegerin Rojavayê Kurdistanê. Dilxwaz Behlewî, Rûda û Kampî Quştepe.